U letnjem periodu, u toplim periodima, mnogo više provodimo vreme napolju, pa smo samim tim mnogo više pod uticajem, pod negativnim uticajima spoljašnje sredine, kao što su povećani indeksi sunčevog zračenja ili kao što su bakterijske infekcije, jer mnogo više vremena provedemo na kupalištima, jezerima, rekama, bazenima ili na plažama, bilo da su na pesku ili na travi. Upravo ovakve bakterijske infekcije mogu biti izazvane i nošenjem maski koje se neadekvatno menjaju. Sama maska nas štiti, naravno, od infekcije, od virusne, pre svega infekcije koronavirusom, ali ukoliko se ne menja dovoljno redovno, može doći do superinfekcije našim sopstvenim bakterijama i izazvati neželjene efekte u vidu gnojnica na našoj koži lica. Tirosur gel kao baktericid je odličan gel za rešavanje bakterijskih infekcija. Naročito infekcija kože lica kada se nanosi, naravno, na same promene 2 puta dnevno u toku 7 do 10 dana. Druga njegova primjena je vrlo česta kod rešavanja akni u lečenju prvih 25 dana lečenja akni, kada se ispoljava njegovo baktericidno dejstvo, a ne postoji fotosenzitivnost. Treća njegova vrlo česta indikacija, odnosno upotreba gela, je nakon radioterapije i laser terapije. Osnova nege lica je pre svega obezbeđivanje čiste kože, a zatim adekvatno hidriranje. Svaka koža u svom životnom periodu i u svim sezonama potrebno je da bude adekvatno hidrirana. U letnjem periodu, kada se više znojimo, kada više gubimo tečnosti, potrebne su nam lagane teksture. Mer Special krem pena omogućava brzu revitalizaciju kože, dobru hidrataciju svim osobama, i osobama suvog tipa kože i osobama sa oštećenim kožama. Naročito usled neadekvatnog šminkanja, usled preteranih pilinga, posle nekakvih neadekvatnih tretmana, ali i kod kožnih obolenja, kao što su atopski dermatitis, kao što je psorijaza, kao što je rozacea. Naročito u letnjem periodu, kada se više znojimo i kada su nam potrebne dobra hidratacija, ali lagani tekstura, Mer Special krem pena omogućit će brzo upijanje i ovo daje trenutni osjećaj glatkoće kože, koji je pozitivan za sve osobe koje ga koriste. Nega kože tokom letnjih toplih meseci je neophodna, bez obzira na strukturu kože, na tip ili na uzrast kože. Ono što je važno, to je odabrati adekvatne preparate proverenog kvaliteta koji će omogućiti dugotrajnu hidrataciju. Najzad, koža je naš najveći organ i ogledalo je našeg zdravstvenog stanja, naše lepote i stila života. Upotrebom dražeja delujemo i iznutra, poboljšavamo strukturu kose, kože i noktiju, a uz primjenu krem pena omogućavamo hidrataciju kao i poboljšavamo strukturu kože spolja. Na taj način zaokružujemo celoviti tretman lica i kompletne kože i omogućavamo zdrav, dobar i mladolik izgled.